Wat hier ter imagine, Jason? Get hard. Here. Oh, Rita. Oh. Ik ga hem naar in is dan. Smoeien waar heen as usual. Not real shit dat jag wel, hè? Yeah. It's so typical. Ní smoeien shirt dinner be riamh heen. Ah, niet dan was je shame voor Jason. Tá, actually. Is a bhí gur an bugger síos an chasa chéad ach níor chud eile an plán gur imacht. Agus is mé comportach an seo. Tá sé gur an bugger ráisiéis. Seo nach tá híal is. Ah, tá so kom. Ní mé gur an choir san gáile ágáil. Agus níl bailach ar bigil me dal ráis go bailach liad. I mean, nar chuir men saints an tíh má. Tá so kom, Jason. Hennig sé níor dúí orm heen, mai. Tá brán am plan. Get das gaan íana? Ah, nie so kom. Tá an teach an dar nóid, ach tá sin éad, ha? Sure, feice muid. Oh, man se ceach bhfuil tú héin, ar a chola mai cheagad. Bhí. Ah, bhí, cint. Bhfuil agus ar. Tá. Bhfuil it cornflake. Gháile. Oh, sure. Til me breakfast a goitinis, okay? Cén tám go ddíireach me an bus fágáil an stáisiún le gail go háúin inniuh. Má sé de heile. Hey, maar broeder neer gaan lagi. Nog trin shelf not be. No handwash lig het aan. Well, Bert van Koplommers en oude mensen, right? De hart uit 3 loud toe al in de neam. Nog veel het handwash jella. Niet dat wil mee. Right, now roepen dat de techten chakatje wel eens een stokje in checkout. Sorry, I really met jam, but oude mensen do, right? Be se fóla me fetir. Kena tú macha táú sin in Silémi. Níana tú dearmat céanna ríist. Tá se ná sin sé pasúsaní. Níontas a beú focaí ná an lefíine. Thanks, Eddie. Díam. Cean fá nach rial an túhaine agus bernaí go leis lena chéad. Just fog Eddie, right? Brianna, tá an go máis go naíonn tú bhatí héna agus heaven. Agus tá an go máith freisin go bhhaile bernaí go mete be leis le chéad. An trúr go mar chláán. Eddie, tin dearmad ar musa da helle. Éistín sta man dhéanamh. No, éis tu lumsa. Ma tín tarsach géist le díní rollum sa cech le mo hialcha. Xénos. Ma púr Bernie bra sástí héna agus Evan. Chun is méid am chan sin mí sóga snál. Ce tú leis sé féidir? Ní hé méidir dút me leis charbhile. A cha méidir dút sé eislumm. An tachtan se hagan, níos sé sin maglóir. Is cum lomsa a feban a pásanta ag atá gó le réthe gom san se. Well, raibh tróna nniu nó tuair me mar nó áitcin teile. Kevin sin? Fast movers, tá service a tastal an treadmill. Right. Oh, Darren, Se? tás go an fógra sin má fáidenta. Ó, ce bhfuil gaiir leis. Íontach. Bhí me leirta Sean Brennan na News, Radio Pobl, agus ceapan sé gur cheart am héna dhéana. Na ríre? Ceapan sé ghfuil glór radio agam. Agus ní cheapan a cheart in professional dhéana. Darren, ní léon rágaid se bheith bortha faoi fág fum sa maithe fearr. Ó, Tá mo tilbosceach seo ordú. Wel y weicr. Hadr, Ja, goed dat je nog amrádaí. o dio ma casig, ce tú taon? Ha. Ní ar éon mór an timppla ras na rún. O, musi di ta sin rá bichsat. A tú na go máiles na pumpana í, há méidna tu an nuacht. O dio ma casig, di wach cadan i lealta rei, tos a taon y fedr. Go ga weicr. Agus forbortíí nach má, wy trein déis. Hynna yn ysgyddir cha bichsat. Níall, bhfuil Eddie Hartwell? Edi, o bes a snech ar bol. Wt i gan mraj go dwa chwrtw? Aber sin yeah. Right, sounds good. Bá wa. Tá go me se leat, ú tú héanana braid began íon forbortíí an timppla te. Ha? Ha. Máidir bhí fis a chuhaicil na a chanig sin na strandseí sin timppla an sin lehanana. Ru na pléinar na Jacob, tá sé taon, mrácha. Ha, se, na heltiri. Ha, vi séð hart a roiid. Hadr, ni tad nís mes na ben fisrach a fed bichsat. Ní is stói. Bhín bernaí tú chúna áte mé. O, bín, ni sam cadíl yn goffaid is a bichsat. Right. Nes i gast rá hí bernaí har cían a pléile cuasaí grathí gúnaí weicil. Bí stoi. Tá sé go fáil an háirú lena chéile. Tá. Tá.
Wel nes i waicil fi cwn yn tasol efo ni le ffad yma ni'r yna wat y gareth ag yma. Ach ta liam ag si hen a'n wr le chael y rhys. Sgag yma siad eres le chael yn tlwr y cwb. Mae'r chlawn. Agos ni has ni yw'n gwydio cochrwyd y by. Na dyn y by atra. Níl sam Vanessa, tá sí áí go thomlan ó bhac sé post sin arrogance na rud a cinnt. Ach hey, slum san Jim sin, banisteir nó banisteir. Well, tá's alsan ar hansilm sa riamh, so tá mis biasach. Ach céirt? Ceapan gur set up a bhí sa rud ar fad le Liam. Céirt? An rud sin faoi Liam á cíapa. Ceapan gur set up a bhí an. Ah, no way, Vanessa, tá sam cad a chonig man. Tá sam, ach tá cloisian an rudí a dúirt sílam. Nús céirt? Well, ní féidir am rá, bhí sé am na massage gan an. Brama, Vanessa. Hey, Darren, ní cara le mé Liam. Nar hansilm sa riamh mar geallar an méid a gurta sé barnaíach. Tá aithne am agus olga lígus atá sé. Ní dhéanach sé le héad a rud. Ach, set up, Vanessa, ní cheapin, hé. Gus réanamh sa se roiar nach rud a bíana faoinis, tá méis scuile leis. Well, meastar scuilte leis an duine mí cheart. Wel waicil. Nag yw'n siarad sy'n. Hemos. I know tra mol le fatti. O, tan o chati, cyrra mwyd erach. Cwpl bar o ffamwn yw emra, hys ma'n mangel sy'n ochr. Gol yw chwl tŵn lwyd yn y tisio, wystad diol. Hwyl? A sŵs gael hiano sy'n, che? O, i di o to, se hemos. Nag o tŵn aich yw. Wrth gyn sŵs wyd. Ta agus níl. Wel, wyt ti'n gwylach yn ôl dwolog. A baclas marra. Bernie. Bernie? Si Bernie ta gydasom. Wel, ni hi Bernie heinach. Pedr. Ond ik pedr am ac yn chwrlio nhw. Cas o cwrli? Dwi tram gwygiog amach Bernie gys liam o'r esla cheile. Stw tram ffacht amach o Bernie. Tras dwi'n cartag? Ni'n sam o hymwys. Lawan, byn nhw di har ci. Hiad loile. Ni'n sam cytaw. Mi af na hwls e ceine. Dŵp me lete. Na rŵp me hamlet ffart yma hof ro fwst, ha? Brad y hymwys, ni chach sympli sy'n bych set. Blador. Ta se sympli, gys harfe sympli. Brad ni liam na Bernie i le cheile ni smw. Agus chorst y liam godonna i bych set. Agus ta rodelan. Diet yn chan syl hwc o Bernie. Agus gaifyn choma. A cyn o dawn amser y ledyn sy'n bych set. Awls da ben wak heine. Dy wak hein. Wel eist y sylwm sy'n siwykil, gwrs eist gyffio'r dawlid cwrm cyn pwys. Gwrs het sy'n gymari hein yn wydi. Misio, gwrs ys. Ni het ni na wra o wain. So, cynnig fwyd i mahad y gwahob. Digyn dwi'n me. Cyn tro siaff o chanti sy'n ort. Ni siaffwyd i behe, lig edysgel. Becyn dwi'n mi at a tarni ac y borta. Hosa se le awn i sy'n, yn nôm. Mos nôm y bynti. Yn sy'n hesyn dwi'n gwrdd o harter fan hoi, Angela. Agus yn is, dan post yr eist. A wyl mac le fara licio. A no crepes ni hesach Tyson o'r acetri. Bladder o hymwys. Bladder! No siarad, byd tran y wlador. Di gwys Louise Brown am gwbl o wel. Ja, na, tas om leir laat fin ogrishin. Right. Ads ta dwi'n sin, y fes dy lat caffi yn ystod sin? Oh, no problem. Rocky Miss Jack Quig Mythic, leis na dati ysgachwyr ffneu. O, dy feit fe hwrt Jack Quig Mythic na'r tasio rei, bec sy'n eitog. Nish, tog i meid ja. Je voor machine zal het niet. Oh, het is gekker hoor. Kom maar, slaan. Waar blijven we hier? Kijk je heen, toch? Chin laat. Spralen met camera. Ah, fijn is het, you know. The personal test, dus als je naar sinds een customer, ja. Kom maar. Maar gies de vader om gedaan is, hè? Hier is je laten even zo in de glaan aan, hè?
No, ach Bayer am tosu man das im Stars in Heims Grüde. Oh, shit, das ist gut, Couple Schachten. Is je een klas getrokken? No niet. De kinderen. Like, waarom mag je? If me regels dat je go op een koffie kennis en dan gewoon gelijk. Na backlash, Harry. Sinner an Tawai, Ord. Maar je nam is navin te school. Emoja, eventually. Pero ik heb hem doorheen. Zie? Wie dat ik wel machtelijk nog niet? Wie kager me ballet so glegen over de kids. Eddie, Mac, geen crack? Nee. Kan je? Hier met dat je mag gewoon hier met. She's camera on to come alright. Je weet goed hoe zeg liest. De guys dat hebben je eerst gehad, dat die rustig de performance naar ta job goed de managing child. Dat zei. Oh, Eddie, nou doe kan je terug hoor. Piss off, right? Oh, te maak hè? Hey, wat dat zien dan zo? Hada. Blana. Gred laat hij mag zijn nachtje. Dat met 10 tasje gaat je wonen. De toilet gaat bullying en nachtje kind tellen. Bullying. Blana. Immer laat mag het zo. Is dat fekem de strische stelle trouwt je is gebracht. It's a free country. Blana, gred laat je hem. Agus ní duine siúid faoi. Chnig mein signings mein tachtháil an goiste. Ní cuian gas sin is le caiile a bhha chéin. Tell me about it. Bhile be dhé fáilteú am heachsa am bit tá duine sin. Go maithe. Jaar seansgur. Céird?
Tá, ní ar mé. Céin? Seans gur éad a bhí ará. Éad? Agus ní éibide rodíach go ríte na tháinig sí éis sin te gur as na rúnta a taine. Ní éidir le bailí na smartalínta atsa. Níor spéinú mar sin ar hena. Éad áid. Liam, heb een daar het second one. Fui geared. Tá me geir a híbann scéal chleistel. Tá me geir a gachrú de hála idir Wayne agus Louise a chleistel. Dus ga je doen? Tá. Wat gaat dat zo maar? Tús. Má bhíle buchas. Brenna, nach gimir an dára chuir seasla. Tá brón ar cholín ach ní dúilm go mis an duine chas an iireachta dhéana an uair seo. Ó, is idirí héna tá sé. Tá duine a chu ceán dána leis a duile. Go dtí seo is mis sé rinn an iireachtar fad. Cheap mé nóair deirlam do le deangáil le Catherine, go raibh saoil nua amachróm, an taon rud a bhuaim le linn mahéal, bhí sé am. Tá sa me sin is stór, tá sa me sin go háanhá ach. Ach, ní mar sin a hála sé. Dí mi sé ras go Florida. Cínse bín sé deangáil amach níl mé mar chuid dá saoil. Agus sémas. Beidir go raibh agsúla an amrachach. Is cosúil go cuma leis. Níl sé sin fíor. Níl sé sin is fíor chuir a bheith resa. Mar chunig me sé sin, agus a tardú crígus an menam na tháinig cho an lá hiúil tú isteach an doras, an bród a bhí ar bharsin. Ach níl agus ní roiid riamh, níor sé ná a ghailegus na múcháin a bhí stinna chrí an nachtú gon tríomh. Níl is am, chaman pí. Ceapan go gortíomh go duna nuair sin ar a dag Catherine agus de mis sí lethe. Agus chuile uair ecinn sé hasa. Síle me go gurinn sé an gortú sin a goimreá. Sos arms atá leachta na? Ó, ní hinna tá geisteag am chorbe. Ach níl is het sa cé sémas ficil táma i resa. Bíochas a go ghil sé go mór ar a láir ina túmachas ros na rón, gan fiúháin agus sláán ága leige. Agus an sin gan na heachta reis riamh. Ach tá sé ar bhórálach, le é sinna adhachtáil, ná thada dhéanana faoi. Nóir a bhí mé an ní láróch sé leom. Ach sin é sémas, ach an machchan seo, chuir mi sé geáilad, go dúr sé chuile bhlás go neola sin a dáhaid go crín agus go becht. Well, tá sé go cáhfuil mé. Fáid sa dána bheith sena díchar am sad. Ag sí smuoine sin is sé bhíon tágláán orm. An barm san locht ag mi se cháirta sú, agus bhí sé dí cheart me lána sú sláir, just níor ama go bhí mar chu busy sin ó láise bheith sad. Tá tú ceart ar den dámadar, Brenna, gur míle maithad. Feic im out. Tú áráid, great. Hey, Harry, cai brúna le sean sin mar stála. Right, Hi, Bernard. Hello, fáid sa net. Cur mágad cepracáis agus caí le dá Harry. Capricáis, right, okay. Oh, Nepal. Cos mwy'n go lan? Yeah, just funny theory. Oh, so will tú ag go lat héna, will den ag go lat? Just lom hen. Oh, fair play, good. Yeah, well, tá me cín an nervisha. A sure hama could be flucid. Well, Gert go míid sin níos fear go hers mar sin, you know, lat héin. Mar go múlan tú níos mó gaini. Well, sin rud a Gerta. That's a fimit. Di fi dyd 10 plans be with? No, níl sam. Feic am wyd. Capricáis sin net. Gur míle mágad. Ah, by God. Rois just taiste le ba? Scaig go me héin fáil tí féitin is. Louise, wit an ort let second. Bheochtas te fanna tamiltarn tá annach nóchan se. No, ní féidir, Louise. Right, cad é mar sin? As an cecha wort in the bruises. Leisce? Ma cansla Liam. Liam? Dine se an funa scams ar fad. Cén scams, cad a gist cod? Agus chred tú é? Os ma cansla Harry freshen. Christ's sake, spare me the high moral ground. Rinne mis a guard at Darren, a bhil ré leis. We have got to worry as the first, Louise. Cert? Chula tú me. Ní a túra a go bhfuil.
Ag déta is cin stadan meach náte amach sesin fós a bhanistú. Mis an rud is fear a hála den áte. Pix was a P45 reminding. Quinnig the bloody job. Feic mid cechi air leat gan me. Níl seans ag an áit. Good morning. Oh, míle fáilte. So, tá fa mai be cool. Okay, yeah. Chef. How's Tom? Tom. Was in bad sa bheith hiúlna bheit sé na saachta. Sláánna héile. So chu tá cuasí láte? Ah, mag leor. Ein tú na fógraí tá an teachstoch. Honnig, cé go lí sin duitsa. Mai tú gurí bogur eisiach dá céin? Níl sogum. Níl ceíana muid. Ach ní bhéon teachtíí cean tam réinmá. Tá an rudí seo táin na cínta. Ach ní a go míidir tíh bhthú réá. Ah, tásúla gom nach bhágaí. In seo me bhaid luúis tá gom. Well, gur mágad be táach nábí bortha fumsa, mar tá an ghúil golóir a dainte agad tain fú láthair. Well, seo be mé cansta. Okay, slán. Slán. Well, hi, Sinead. Hi. Chunasáta? All right, tú hain? Oh, má golóir. Chunasán sláid an? Oh, níos fear. Oh, smá sin. So, clí miise le a héamh den marige? Cé marige? Well, nar thug mé an antibiotic fa slide an, so cílínte sin go gaithí tusa clí le a héamhtó agus teachtar síirlumm. Níor has agam gra marige sin agin. Caile a cuimhna inis. Ó, tá níos mó strosart ná a ceap mé. Ní léon rá agatach siad lecha, ha? Okay, all right, you're on. Ach ar feúpla lá sin a méid. Ítach. So, caracamid. Would you cue needs to stay? Oh. To get a cup of tea? Hear that shot? All is on adoption agency. Chiappa go rúch mar at airí as a teafút sin a bhean. Níl dochar bí coppla festra hana dhéanú. Éist. Airas. Tá puistíos na tíre sin na bhfuil gehabí acu. Smu tíar a méid hoglann hórta gan acu. Smu tíar a sonna sa bheith an leanúiste haide. Ní go éon leamamh eile isteach sa teach se, oké? Mar táach am sa handa le loch mochad sihir agáige agus sinna me faoi, oké? Bhain mis sésta a han rud ar mar a chuna rith mi híl. Gad ag duine na bhfuil gíal na déh gom leis. Aidas sa bheal! Agus tá mé hasabal a péisteúirú, ní bh feibagann sa chiad chéas. Páiste? Ag tíisa. So fiú dá bhuiá duna cínt. A dhéanach service á lart ce bhaid nach seagat. Ní fear a hasnín spateach míúilt. Láil stein feidir? Áhhaire. Lor tú le mí hal faoi siúd? Láhfuil? Ke tú se? Táda. Gus táda? Níor sé sásta tádainn se chamóire. Ó, waidil. Meú bena be ce telbun chora behéigi. Nín tú teá teidir tú. Nach nes mú an imrí gom fé láid a cha mé deamata a se chaine nach le bernaí. Am goúh me le a feidir. Tá sí siúd cliste. Agus tá mí hallhád níos conúirtíí goine gábar. Meú bena be ó feidir ceaní mu choir be sé triblot sin háan tearní. Ní samhil, ní sam. Chéanna nach mu ví sásta tam. Go Berlín, siúpa sa bíon bídianna go más. Líam gobar sa stáisiún radio. Eú cin leid hasam práiseach seo. Seáil, ní rudí chadonna sin. Níle dear tú? Má mo bailí léir tíhhaile gon da, ge le bhaint mar bhecht dégóide. Gonas cin leid go sí réis. Líam pósta siad a mí ó chéile ríist. Agus garhachain nach féidir líne ceall gon cuine go bhfuidir tíara. Féáí bhile, féá fanga bheicte. Ní chuir teíon san searm fetar a máileoch líam leis frisin ar go bhú í faoi láid. Ca dtíananach muide sé? Ní má líam an áti bhile. Ce í féidir a bheith cinnte faoi sin féidir. Báir is tóir. Tás an go mág bhfuil rudí go donna fé láideach féá sé. Fanga bheice tú. Siú nach chuir mu héana go chéile agus tá pláinte agus thótá a muid an déile le choil rudaile. Go mu bháil na seoir agus chuir me sé síos tinine agus groithe me super deas cin bhirte. Tí lei sin? Am sé teint sa féidir. Má.